U Doboju je odigrana predstava Moj dom je tamo gdje si ti u izvedbi pozorištanca i pozorišta mladih Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Doboj. Mogu ja da okrenim leđa da ti nekog ne pas? Predstava je prvi put odigrana na festivalu Dobojska vrteška, gdje je sa svojom porukom da iskrena ljubav uvijek pobjeđuje pobrala velike simpatije, što su kasnije dobijene nagrade samo potvrdile. Prihvatila je i publika jako lijepo i kod nas na festivalu. Poslije toga igrali smo u Prnjavoru na reviji Prnjavor i prijatelji, a nakon toga evo bili smo i na festivalu, 20. festivalu omladinskih pozorišta Republike Srpske, koje se ove godine održao u Višegradu od 20. do 24. oktobra. Tamo smo dobili nagradu publike za najbolju predstavu. Anja Aleksić je dobila nagradu za glumačko ostvarenje, a ja sam dobila nagradu za autorski tekst, ali ne za ovu predstavu, nego za Neko je ukrao sunce, koje je igralo Zvorničko dramsko pozorište. Zadnju izvedbu predstave smo imali na festivalu u Višegradu. Tu smo dobili vrijedne nagrade, a i ja sam kao lik dobila nagradu za glumačko ostvarenje, za ulogu Anje u predstavi Moj dom je tamo gdje si ti. Bili smo zadovoljni, publika se stalno smijala, dobili smo nagradu publike. Nadam se, vidimo da je publika bila zadovoljna, to nam je bio i cilj i zabavili smo se. Dugo smo spremali oko mjesec dana, ali nije baš bilo toliko teško naučiti jer nemam baš puno da pričam. Predstava se uskoro izvodi u Stanarima, na manifestaciji Stanarska jesen, kao i u Banja Luci u pozorištu DIS. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta je intenziviralo svoj rad. Od tih svih sekcija koje su kod nas prisutne, pozorišna grupa je najaktivnija, tako da su sve naše aktivnosti za sada usmjerene u tom pravcu. Planiramo da napravimo i neku školu glume gdje bismo pozvali i ostalu djecu iz našeg grada koji bi mogli da se uključe u prosvjetu i da se bave glumom. Imamo nekih aktivnosti oko škole fotografije narednih dana, tako da već u sljedeći petak sa školom Sveti Sava organizujemo ovdje jedno tematsko veče Vuk Stefanović Karadžić. U subotu imamo književno veče, tako da ima dosta aktivnosti kad je prosvjeta u pitanju. Pozorištance priprema novogodišnju predstavu koja je zakazana za 28. decembar, a u sve aktivnosti pozorištance vrši i upis novih članova.